I welcome to my channel ya Parman Official. I hope you a good condition wherever you stay ya. I hope you in healthy life. Okay. As usual, for tonight I will play this instrument music kecapi ya. I will play some song, maybe 5 or 10 song. Jadi buat teman-teman yang belum tidur ya, masih bangun ya selama bergabung di live kita, silakan dibantu follow, like, comment, and subscribe ya. Abaikan saja yang di belakang guys, yang lagi bermakeup ya. Di sini aja ditengok, jangan ke belakang, oke? Ini penontonnya belum hadir ya. Jadi untuk pemanasan kita mainkan dulu lagu si Malungun ya, Ija Juma Tidahan, oke? Langsung saja kita play. Okay, for the first time I will play a song from Simalungun with the title is Ija Juma Tindahan. Okay, I will play. So stay tuned.